जतन लामसोगानी चैनल तिनी टॉपिक प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना न तैगी गवर्नमेंट नि स्कीम नामा बरिरौनि स्कीम जारा बरिरौक बर' सिनेमा एप्लाइ खालामनो 6000 एबा 5000 एबा 6000 माने टोटल के 11000 ओ स्कीम सोरबा एप्लाइ खालामनाय बा बनि क्राइटेरिया तमाबो बा डकुमेंट्स तमा नांनाय ओ वीडियो को जों पूरा सायमागोन बन बांगै ओ वीडियो को सगां थायाखौ सगां जतन रिक्वेस्ट खाइगोन जदि साने ओ चैनल कताल केंद्र प्लीज सब्सक्राइब खाइबे जदि लाइक ते कमेंट भी खाइमान बनि लगे लगे याग्रती कैसे बेल आइकन कताल बेल आइकन नोगान एबा घंटा नोगान बनो क्लिक खाई ऑल क्लिक खारे लंकन रावम तायानी इंफॉर्मेटिव वीडियो कताल जे आं खाइमानि मो नरक मांगन निफादिता जों बाके बनो एप्लाई खाइने अमु प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना हो गूगल टाइम टाइप खाइजी PMMBY माने प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना बनपुरे सर्च खाई बनपुरे रमताय नोगन बनपुरे साकन और जगह क्लिक खाई और जगह क्लिक कलम ता इंटरफेस खुलो नहीं रोने ता इंटरफेस खुलोगन ना किसे वेट खाई दिए बनसगन नोखना बताओ प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना है जरा सराय आसाई गई एबा आसाई मानी 10 मास नि बिसिंगो एप्लाई माखानी नरोगा कब खाना अंगनवाड़ी रगो रांग मांगे रोखन जे फर्स्ट पहिला सराय चलांग थं बरिंग थं बरं के सका 1 नंबर सराय आसाई हां के 5000 जदि सेकेंड टाइम बोरी आसाई फिलां के बनी 6000 माना किंतु सेकेंड साल आसाई केंद्र म एप्लाई खाइमे खाना गबनो संबा के ऑनलाइन एप्लाई खाइमाने अम एप्लाई खाइमाने परे 30 to 45 माने मास कैसे थे के 1.5 मास नि बिसिंगो कंप्लीट नोने सबमिट खाइमाने परे माना बन परे लॉगिन क्लिक करने के अंदर ताइ के सका नोगन लॉगिन थाय को सका अंदर न सगन सिटीजन लॉगिन नोखना रो यंग देवरा सिटीजन लॉगिन और संग क्लिक खाई कर दी बन पर मोबाइल नंबर सांगन अंदर नो रजिस्टर खाई कर बा ये बन थंग आने मोबाइल दी रखा नंबर वेरीफाई खाई ना कर दी बन पर नोखना रो के सेकंड क्रिएट अकाउंट ही नोगान अंदर तो लागो गे सेकंड क्रिएट स्नान कर दी गे साका नोखना अंदर प्रधानमंत्री और नोक तो प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना PMMBY होंगे बनो वो स्कीम गवर्नमेंट स्कीम न गवर्नमेंट नरोनो सराय पहिला नहीं के 5000 सलांग थं बरिंग थं सेकेंड टाइम में जदि सी बरिंग फिलां खंद्र 6000 माना एप्लाई खाइम डायरेक्ट DBT माने आधार नंबर बनो मांगन DBT माने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आं बनि सका आने चैनल बाके DBT लिंक जगदं जे बा बाके लिंक खाने बनि वीडियो डिटेल्स नायनो जा गता को गरम तिरो तबो जस्ट एग्जांपल ने बंगन रोनो रोय फनुसिगन बाके क्रिएट खाने को वांग बमंग सोल्या बन पर सिलेक्ट जेमन चिनी त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आणि गोमती इनकरो जरा सिटी को अंक बरं के अर्बन खाली
jara city boro arbono khaji je para side ke oro tong rural lo gata ani to rural ke block jemon chini om block kang om block khachigan boni pore select village ba ward je pha kaisa khaiman gani percentage long na khaike boni pore the last to ma relationship with beneficiary bom no home beneficiary ke hongo je apply khaine gata ko ba ang ani wife ni khai dong ha ko ba ang je boroni apply khaidone boni bufa phangkha buta phangkha boni hisabin ro noni according ora sila khanyam na jemon ta boroni bufa sila khaila ka bufa sila ma khanya father in law mother in law bosai ke ba oro khaiman spouse other jodi si boni je khai dong ko ba ge boro self bo khaigi oro thangai account create khai sile khai ro man jemon hai ta among khai ang to enro just example from man chemo sing botai ga thangai sakang register khai mana garana register success umani pore aro nro otp sognai register te pro khai man pore otp sogman pore otp no nro mobile number otp valid ogoi khaila ke successful nro phone nai boni pore oro 3 dot no khana debra di oro jaga bon pore te wase citizen login thamon per login khaila ke tandra ko login click khaisna oro the user password se sign karna ge te wase oro click khaila ke ta no gandro sorry bon pore nro create khaimen pore citizen login thangla hangke amtai debra site verify khaimen pore u debra site apro click khaile hangke kintu oro citizen login khaile hangke pura phaya phangna pura phaya hangke nro salnai salta wait khaidi mane mlo site kisa morong doi khlo yaro phang ge salnai salta pore te apply khai phi try khai clock the best bon poro debra go nro kaisa amon nugna or click khaila ke login khaimen citizen segang citizen login thang khaji bon pore oro aki click khaila ke or nro kaisa data entry hinno mane data entry tak toro ani among create khaje ba ke phunu yang tongu kanro oro kaisa data entry hinno na do debra na tang click khai phunu ma jaga amtai ke line kai thanung nai debra di kusuko ke data entry go click khaile ke te wase nupne beneficiary registration click khaile ke bon pore phaipnai personal information aro khnaro thung personal information marona mane pura beneficiary registration bangai form koplona ge personal information matma ma khane ek number tong jara nro central government ne de chakri khai na state government de chakri khai gyaro nro ne according yes nu sile ma khane boni pore first child second child first child ke 5000 mana second child jodi boring la hangke 6000 mana chalange apply khai me khane first child mane puila sakang saraya sai phoro ba asaya ko sakang ro ko 7-8 mas age phandro apply khai manam ke bon mai ke puila sarani bangai ke 5000 mana chalang thung boring thung kintu phiaba second child long ke boring ganang nai ke jinro 6000 mana gyaro thang khalyang ke bon pore number of living child ka sinro option nogna number of living child jemon jara sarai asaya ko sang click apply khanya borong ke number living child 0 tong thung ge jara sarai assignment pore apply khanya ro borong ke ek number marona ma ek number nro ni je botai nro ni according subidan mote sile khaimen ro
jara sarai sa sa yakho borok ke 0 jodi first child hinke 1 number number of living children no jodi si second child ni bangai ba second sarai ni bang apply khaile ke boro aro 2 go maronai 2 go select khai kani bon pore tola nogan beneficiary aadhaar card beneficiary aadhaar card bolte jara apply khai tongnai boni aadhaar card number maronai boni pore term and agree aro tola nogan term and agree bono click khai boni pore scroll khai bolte tola thangna hangke norok te kaisa nogan tola thange beneficiary name select as per aadhaar card mane beneficiary je jara apply khai tongnai boni bomung je aadhaar o tongtui aro entry ma khaine boni pore beneficiary aadhaar card number masui phinai boni pore nokphiga nanroni date of birth bu calendar ni motendro jendro ni aadhaar card numan hainu date of birth select khaji boni pore nogan yagradi boni pore category select ke nini ko ST de SC de boni pore mobile number je nang registration khai pro mobile number o mane bosi phia marna ero mobile number marona boni pore mobile number sabani bu songjak ero nini bu saini de na nini nijeso de nijeni ke self ba side roni ke ba aadhaar rogo thang khaimana ro option manai roni according bahai busani de na nini bufani de grandfather ni de sorry bukra ni de butai rogo indro khaiman boni pore apply khaini roni de mote tiprang saipe he boni pore eligibility document bolte nro ara documents select khai gana option manai kaisa ge documents ke nro kawama list nogan कम से कम 7 8 9 10 ta nogan tama aro nro select nroni according je nro record documents tongman mote select khaimon aro bisin nroni jara job card tongnai aya ke ba UN card ba hongo bono ke e-shram card bon pore BPL card jara tongnai ro bororo onek norok option nogan gendro ni je subida mote norok select khaimana ro ge e-shram card bahke sanane ani channel ang sanagui dai projak noro aro thangai jara e-shram card sanaya kharo borok job card no pa select khaimana noro e-shram card kintu noro olo upload le ma khaini amo gendro ni je botai mote noro select khaima boni pore aro documents upload ni bo option nog nai noro ya gumoni gandare yagradi ba ayushman card ganang rok ba boroni income total income mon jara chakri khaijak bori rok boro apply khaimiya last main kok ge jara 8 lakh ni tola rok income annual income boro apply khaiman boni pore nugan select document te bono saipe ka ge jendrok select documents khaimani ba jete job card phangkha nroni e-shram card phangkha ayushman card boni documents number no entry ma khaini aro bono upload entry number ma khaini ke upload bu khaigani kaisa option manai upload ni bono documents no upload ma khaini jendrok select khaiman boni pore tola scroll thangmani pore kaisa important details nogan nro important details bolte aro jemon roni MCB card details maronai MCB card bolte jemon ro je sarai pregnancy protest khaimani eba tika na phro rogon roni tika je romani aro
tika card MCB number hin tong na kaisa bono nro details maro na apno gete MCB card number entry ma khani kharo details nugna nyolondro ge bono puri tola thangna ke te kaisa nupina MCB card bofro sana ba bofro registration ang bopnro aro entry ma khani MCB card te saman tika card nro ni je tika card sana pronro apro mamani aro borot details rojak tong MCB card bomano ho aro MCB card number ge bono registration bo date nro ni aro entry ma khani getei bofro last LMB bolte nro aro tika ko details no nro buchigan last LMB bomano ho nro last pregnancy manipure bofro mon thung details aro non lagi nro aro details khaji boni pore check up date select khaji nro ne bofro check up hospital lo thang check up khaji mani ro botro puron nro aro details maro gan boni pore jodi si sarai asak jak already asai jak jara boro apply khai tongke living of children no one select khaji jodi si sarai asai yakho sakang borongke zero go zero mane zero entry khajaro ge aro te kaisa sarani information bo maro nai khonro jada sarai asa je busuk bosorong ka bo dino asai bon marne jada sarai asai je এখন যেমন 7-8 মাস শিখো ane sa asai এখন boro apply khani rongke borone sarani কোনো information roga nangi aro bon porite kaisa nogan sarai boro asai nogode asai hospital de asai na anganwadi gode asai bobo aro bon porimaro nai khonro jodi si hospital asai yang hospital ni bumung roiro de aro entry ma khaine chala de buri de boni maro nai kharo male female de aro boni according select khaji bon pore address aro to already nro register khaipro roja ka already nanai bon pore permanent address be aro masoni same ke to same roiro mananro bon pore aro kaisa te kaisa option nogana select anganwadi nogana gyaro anganwadi nro select ma khani oro te kaisa ang sanam su jara select anganwadi select khaigi jodi sinro ni kaini select anganwadi donglang nro ni je jaga go bandro ni area go pin code maro nai kono pin code rogui aro anganwadi kaini phunuk tong hangke nrok jepa kaisa ni select ma khani kintu nro jemon tika card anganwadi bai roya ang hospital o siroi hojagla nro ni ganda ni anganwadi go thangui kisa information thangnai di ani bo anganwadi ni andaro ani amo details na jakha je nung to hospital to mai pheka thik na kintu anganwadi nro elaka kaini sing tong kaisa angke to mangsa problem kori jara anganwadi kaini phunuk nai rok borongke saka borona anganwadi go thangi information thangnai gradi gibona anganwadi select khaimani pore last to submit khairol hangke 30 থেকে মানে 30 থেকে 45 days মানে মাস কাছে থেকে 1.5 মাস বেশি নরনি আমো জদিসি নরনি সাবমিট খাইমেন পরে নরনি অঙ্গনওয়াড়ি গো ফাইনে আমো এনকোয়ারি ফাইনে আমো বনি পুরান বনি পরেছি নরক ডাইরেক্ট সাবমিট খাইমেন পরে কাছে রেফারেন্স নাম্বার বো মানাই নরক রেফারেন্স নাম্বার নো সইফা নারকদি एबा स्क्रीनशॉट बो रफा बुइना मान उलन र अरो चेक स्टेटस चेक खाइजों मन थांगे लॉगिन थांगे ओ तेफ्रं सामान गो थांगे बन परे
45 থেকে sorry মাস kaisa থেকে 45 din bising rokni rang direct omo DBT baise manai mo doro norok saimane Aadhaar card royang sing baki account no rang hapaini besini oro kono account number nai DBT hongo direct bank transfer boni bepare ang ani video go dai rojak tongo aw ani channel o tamake sing DBT ani link jak deng je check khaine ebo baki sing bono DBT khainane Aadhaar bai I hope ang norok je ang samani mote norok khaila angke ang thangani ang asa khaigi ge jara second sarai apply khaine borok bwrwi wngka nangnai borok si 6000 manai ge chala angke to khaimiya jodi bwsa chala angna second no jodi si bwrwi angke government scheme theke mo 6000 norok manai ani sarai bwrwi achaiba ang saimaya bani kono maliya ang asa khaigen norok o video nuglangkon norok nijeino apply khaina mango hingke tei Anganwadi rok yang thangyo direct apply khaile angkhe norok direct norok bank o simo hapaine gani o video jodi sinoro bang informative ongjak baili hingke haini hayang te waisa request khaigen norok no please subscribe khairojak bai ani channel no tei support khaijak bai ani o video kwrwng tongma joto no hambai norok no।